Nā kua puta i a Ngāti Whātua o Ōrākei nā whakatūpato ki ngā iwi kei tānoanoatia nā whakataunga tiriti a ngā iwi e te kāwanatanga. E haere ana te hapu o Tāmaki Makaurau ki mua i te aroaro o te kōti pira, kia aukatia te hokotanga o ngā whenua krauna i tō rātou whaitua e ngā iwi o waho atu i te rohe. Kei a Ripeka Timutimu ngā whakamahuki. E ai kia taia ha hō ka whawhai tonu a Ngāti Whātua o Ōrākei kia pupuri i o rātou whenua taurikura. Ka taia tonu te kāwanatanga te hoki mai ki tō kreme ake, ki roto i tō ake whenua a ho atu ngā rawa ki iwi ke. Nā kei te hera o atu tērā, e hara tērā te whāinga o te tiriti. E hara rātou i te kanohi hou ki te kāwanatanga, nā e whakapono ana rātou kua whati ngā tikanga Māori i ngā whakaritenga whakataunga tiriti. Waiho ki te Pākehā, waiho ki te kāwanatanga, tērā mahi whakapehi i te iwi Māori. Kia kaua ngā Māori e whai i tērā tikanga. Ki te whai tērā tikanga kei raro te Māori e putu ana. Nā te minita take tiriti a Chris Finlayson, ngā wāhi krauna e rua ki Tāmaki i tuku atu ki a Ngāti Pāwa, ka tuku atu hoki ngā wāhi e iwa ki te rōpu marutuahu. Overlapping claims are the bane of my life and no one's ever satisfied and I just wish they'd go away. E ai ki te kaitoranga pū o Reipa, Calvin Davis, kei te he ngā whakaritenga whakataunga tiriti. E tau patu ana te ture Māori ki te ture Pākehā. Ko whakaahuatia te rohe o Ngāti Whātua ki roto i tō rātou kreme. Engari nā te kāwanatanga i haere mai i mahia he āhuatanga anō. Ka wero atu a Ngāti Whātua o Ōrākei i te whakatau a te kōti teitei, kia kore e riro ai tōna mana whenua i Tāmaki Makaurau. Ripeka Timutimu, Te Karere.